ole hei le voi ni chu ai setup le tarup mai PP HARPY hi kan test lok lawa hun rei tak voina hianin 40 meter kan ron test le dona QYS bokhuan chuan scope a hian vector optic Constantine kan ron hmang bok dona ni chuan hei hi kan silai ka tur su ni a test video hi bula tanga top thengin min lo en sak le theu don ni 40 meter e heta pai camera englo tu ngai setup chup to mai hei shooter hian ka thiam pa bok kha ba moi bok kha ka mang le dona ni hi kan klapina kan shooter nei thate me me nia ni bok hi ron mang le don ni 40 meter tuna aka nei lo thir ho don ole px PP HARPY contest dona magazine sonin magazine soleng lawa silai son scope son lo mang lien deuh hleka voi riat borvel kan lo kap tur anga yang 40 meter lo kap zota grouping en sin lo kong grouping una kan lo enang 40 meter PP HARPY in QYS amu han kan manga PP HARPY chuan 40 meter hai hi a grouping chu ni a chelo khop mai tiang ba ba ki chu om big zone ka ring lo